Life and Style. Hi viewers, welcome to yet another episode of Life and Style. Ngasigi Life and Style ge episode tai khoi gi team na leizari ba mafam asi singzamai mathak somtham laikai hariba mafam asi maktadani. Aduga yamna nungai zaba mana Manipur da yam recently mamangi thada June gi thada akhoi gi premier studio ma launch tawkhre hariba studio asigi maming na Studio 11 Salon and Spa. Maroi na ngasigi episode asida hariba studio asina Piriba servicing asi kari no haibadu soidana khanganjage. So guys, let's check in. Studio 11 Salon and Spa gi franchise owners oibiriba Mr. Karan amadi Mr. Romeo ga unazaraga maroina hariba studio asina piriba servicing ase kari no haibadu mayam ta khanganjari. So first of all, Mr. Romeo and Mr. Karan, welcome to our show Life and Style. Okay, thank you Diana for coming. So what is the studio all about? Piriba servicing ase kari no haibadu thambi. Studio 11 Salon and Spa se it's a franchise salon chain. In India, we have 137 plus salon. Aduna akoigi Manipur gi natana Northeast akoigi si akoi ahan boina studio salon and spa si chain franchise oina akoi si lak. The Northeast ki oina ihan. Wow, that's great. Akoigi sida je akoi na phangji pizza river service se akoi da akoigi skincare product, skincare, hair care and the body. Yam nuwaise Mr. Romeo da mulak chaning sina maroina hariba Studio 11 si franchise oina lobagi pandam soidan leramgani ngasai Northeast ki oina Manipur ihan han boina khoi phangjaba mafam asida setup tawbuse yam nuwaise. So Mr. Romeo gi wakalon da kari thambini koina franchise oina pusala khibisi gi men maramdi ke ganda koi salon spa di myam lei bai tare Manipur tawgulu ke doga ganda product si original scenery bra sinadabra adum bo koina khangmu ngam da bai tare franchise on the tournament, I win a sea game when people post again at the Weatherina, a queen of the Ganda Manipur Masao in a Manipur night, long lasting in a quickly level like Savi Pakan, Clay with Yum, skin the Kande, some the Kande, Wiki Patana treatment of a son, a tabu no white in a Columba, originally posting it on the quick deep and the franchise on the Pusaki. I do but why salon business saying I had a poor nobody. It's very new to us. Adiduna anobo benina we don't know anything about the salon. Adiduna systematically run tauba. Systematically tauba. What the service asi karmaina chalai bidi ke kari phibam dalai bidi ke. Masi aina masi ke outcomes hai. See very surprising hai tare. Akoi ki asomna kandagi head office gi so they are very surprised. Saying na hire gade adu mathakta mu comment of gade it's a premium salon noi banina. Akoi ki local salon the price is little bit high, but the quality of services that we provide, see the very unique way. Sanada like from the technical part tagi oraga ambience adega mayam si de ko khena ba mayam ma ugani premium salon noi banina. Aduna akoi na price the mi si pa na la oidra hai basine ba. See the very surprising. June gi tang tarada launch tawiki ba matam sida khoi gi public hai tare ko masai Studio 11 premier salon ama la ani hai base khangna ra ngak tane ba masai sida reactions kamaina public sing sana karamba matau utpi khibano hai ba do kitang thambiun mi me am se lak mata dai hamje ba kamaina feel tawiki ana hai ba moi na swai wai Manipur wai darkar is moi premium salon na changning bagi han gi leirame ba adu sida lak ma tam da aku gi sida tongan ba facilities mayam pibiram ba se
ꯁꯤ ꯎꯕꯗ ꯃꯣꯏ they are very happy ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯤꯡꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯑꯣꯔꯒꯥꯅꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯁꯨ ꯊꯝꯕꯤꯔꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯂꯣꯔꯤꯌꯦꯜ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯇꯩ ꯑꯇꯩ ꯀꯔꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯦꯂꯣꯟꯁꯤꯗ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯤꯡꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤꯗ ꯆꯦꯠꯂꯤꯁꯤ ꯏꯁꯝ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯁꯝꯒꯤꯗꯗꯤ ꯅꯝꯕꯔ ꯋꯥꯟꯅꯦ ꯋꯦꯂꯥ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯝꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯩꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯦꯟꯁ ꯀꯝꯄꯦꯅꯤ ꯁꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯂꯩ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯨꯄꯥꯒꯤꯗꯗꯤ ꯇꯣꯞ ꯕ꯭ꯔꯦꯟ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯄꯔꯐ꯭ꯌꯨꯝ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯅꯨꯄꯥꯒꯤꯗꯤ ꯐꯦꯁꯟꯗ ꯄꯣꯏ ꯅꯨꯡ ꯍꯧꯗꯕꯁꯦ ꯍꯧꯅꯕꯒꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯗꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯏꯁꯦ ꯈꯨꯏꯗꯅꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯝ ꯀꯦꯟꯗꯅꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦ ꯃꯦꯟꯁ ꯀꯝꯄꯦꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯀꯝꯄꯦꯅꯤ ꯑꯔꯤꯡꯕꯒꯤꯗꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯂꯣꯏ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯔꯨꯝ ꯀꯌꯥꯃꯨꯛ ꯐꯥꯎꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯔꯚꯤꯁꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯇꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯌꯦꯂꯤꯁꯤ ꯏꯚꯟ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟ ꯂꯝꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯐꯥꯎꯕ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯇꯥꯖꯩ ꯃꯇꯥꯡ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤ ꯃꯣꯠ ꯊꯝꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯤ ꯔꯨꯝꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ we have a 6 styling areas ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪꯗ ꯃꯤ 6 ꯐꯥꯎꯗꯤ ꯁꯝꯒꯤ ꯁꯦꯝꯕ ꯌꯥꯏ we have 2 shampoo station 2 pedicure and 2 spa rooms with a steamer aduga 3 facial room and 1 makeup room sima akoi leijai service si akoi da technician sing se akoi som nakan hai gram chumi akoi no atopa mapalam dagi su yauri aduga not only mapalam dagi na ngakta na tabida akoi da thabak tawriba mayam si they have at a minimum the ko 5 years in salon experience like the yade kaigino di makogi technician khan bagi mong si they will be first interviewed from the head office Hyderabad aduga makogi certificate na chungba kari kara mayam fachana thabira matungda experience sing baji ta interview lawra matungda koi sida mo they will have a demo here and we will select ada if Manipur da hojikti talented oiraba koi mayam ama su leire haizariba ada if ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯤꯑꯣ 11 ꯁꯤꯗ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯅ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯌꯦꯂꯤꯁ ꯑꯣꯏꯖꯒꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯁ꯭ꯇꯥꯐ ꯑꯣꯏꯖꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕ ꯈꯤꯇꯪ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ ꯀꯩꯅꯣꯅꯦ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯆꯥꯏꯖ ꯄꯨꯔꯛꯏꯕ ꯈꯣꯠꯂꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯄꯨꯖꯔꯛꯄꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯁ꯭ꯇꯥꯐ ꯔꯤꯀ꯭ꯔꯨꯏꯠꯃꯦꯟꯁꯦ ꯀꯩꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯄꯥꯟꯂꯣꯝꯗꯒꯤ ꯍꯥꯞꯄꯤꯅꯣ ꯈꯣꯠꯂꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯆꯥꯗ ꯑꯍꯩꯕ ꯂꯩꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯖ꯭ꯌꯨꯝ ꯊꯥꯖꯤꯟꯕꯤꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯣ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕ ꯑꯃꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯀꯥꯟꯗ ꯑꯍꯩꯕꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯕ ꯁꯝ ꯀꯛꯄ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯖꯥꯝ ꯍꯥꯡꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯐꯦꯁꯤꯌꯦꯜ ꯇꯧꯕ ꯂꯣꯏ ꯍꯩꯔꯝꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯤꯒꯤꯗꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯆꯥꯏꯖꯅꯤꯅ ꯃꯣꯏꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯔꯤꯖ꯭ꯌꯨꯝ ꯊꯥꯖꯤꯜꯂꯛꯄꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯣꯏꯗ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯐꯔ ꯇꯧꯔꯒ ꯄꯤꯈ꯭ꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯏꯟꯇꯔꯚ꯭ꯌꯨ ꯇꯧꯔꯒ ꯀꯣꯜ ꯇꯧꯔꯛꯄꯗꯨꯅꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯍꯩꯕꯗ ꯉꯥꯛꯇ ꯌꯥꯗꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯅꯦꯜꯒꯤ ꯂꯥꯏꯟꯁꯦ ꯆꯪꯉꯛꯄꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯥꯔꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯠꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯌꯥꯎꯗꯕꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯆꯥꯒꯤ ꯈꯔ ꯃꯥꯡꯖꯕ ꯈꯔ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯩꯝ ꯀꯥꯏꯗꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯟꯇꯔꯚ꯭ꯌꯨ ꯀꯩꯀꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯇꯧꯅꯤꯡ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯔꯤꯖ꯭ꯌꯨꯝ ꯊꯥꯖꯤꯟꯕꯤꯔꯒ ꯍꯩꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯔꯤꯖ꯭ꯌꯨꯝ ꯊꯥꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯟꯅꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯀꯦ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ 5 years of experience se dum tangai phadana 5 years oidaba yadabra kamai chances sine 5 years haise 5 years tawba maga 3 years tawba ma pirak matamda keno experience khar yamsina mana advantage fangni haitare si experience su dakar le adu maruina franchise ni sagi certificate su yam dakar le thajil ko myam yawe akoina keno tawba matamda adu yam reject chaki haitare noi tawni faw matang swaisida hariba studio sigi khwaidagi rush hours se karam kandagi no piriba service 6 da pum kaya dagi kaya phaupi aduga regular clients kumba gi tongan na khoi gi discount kumba pibibra haibana chingba se sir keno to ai amtanga haijege akogi salon si we open from the Monday to 7 days in a week adum hangi aduna akoi open se pung 8 dagi horaga ayuki akoi hoji faudi pung 3 pu hangjari yamna chinba numit haragadi Saturday and Sunday ni aduga akoi gi da hoji offer like akoi da ina haijering bose in case pung 10 dagi na pung 3 buk se Monday dagi na akoi gi Friday buk ki manung lakpi tari masibu kari kobe da kone happy hour kobe ba happy hour da di kui service mari tawbada 1499 aduga service ahum tawbada na 999 da nupa gi su nupi gi su akoi phangba yai it's a combo pack adu combo pack ta tawbi ga di ma yam da service mari na tra service ahum tawdo service ahum da koi na haijara kani sam kakpa ma sam sangba ma pedicure gumba ma natragana body spa ma hair sangba ma sam kakpa ma facial ama gaina aduna akoi combo pack si ju lobi bi yai aduga hojik si akoi gi da Facebook tagi akoi appointment lobi rakta argadi so studio 11 Salon spa da Imphal dagi kai gumba appointment se mana khudakta appointment se lobi rakta di haircut would be at the 99 rupees normally nupa gi haircut se 200 back starting se oi base 99 da fangani nupi gi si akoi lupa chatu oi base 199 da fangani adna mayam Facebook da kudong sa ba lakpa aduga ama tangai haija orabda akoi gi appointment
चिंबसे मी चिंब कोटपसे अपॉइंटमेंट बेस नेबा अदुना अखो गाइने बिरोगे हाय तारे अखो दि हाना प्रायरली अपॉइंटमेंट लोबी बे हाय अपॉइंटमेंट लोबे खुथांग से गूगल्स दगी लोबी बे अखो गूगल्स द स्टूडियो 11 सैलून एंड स्पा हाय अपॉइंटमेंट अमा यावबी रंगनी अदु नंबी रो नत्रगना अखो प्ले स्टोर दगी अखो स्टूडियो 11 सैलून एंड स्पा की ऐप से डाउनलोड तोबी रे हायगा अदुम अखो अपॉइंटमेंट लोबी रखो याय सिगुम साबसे अदुनी हेलाई तारे से लागानी मैम सिमलकांदा माना लासलोनी गायगनी कोटकेने तो दबिदा कोइना हाना बुक तो तारे ए मैडम होरेन पुंगनी लापियो हाय तादि मागी दमक्ता पुंगनी रखिना रिजर्व तौ थममनी क्लाइंट अमा लेजे मदि ममी डॉक्टर सबना चोंथामैना मासी कॉस्मेटिक गायनोकोलॉजिस्ट नि इन द मॉर्निंग वन मॉर्निंग सी कॉल मी मासी कमाई तो 10 days at the Delhi 10 days at the Guwahati and 10 days at the Imphal my OPD se pam neba aduna pura heavy tight schedule neba adu ma se aina doctor sabna lakani ha bese man kai ro man lakti se yamna chinba mini ne ko ma she came exactly at the 9:30 adu ma gi answer am khak aingona pi ba ma na kai ha ge da karna kai you know aina why I came to your salon is because my hairs are L'Oreal gi globally loi tongsalu ra ba mamang gi part se katang henjan gra ba si sina ma na hai sina aina thabam cha thong ma ta it reduce his heart confidence level aduna confidence level handhabanina mai se man thabam to mai pak ka da ba mangona mi rak ta chang wa ngang ma ngam dre na adina ma gi hanagi form du da natra katang stylish ne sembi ona la eba adu kan da ina mangona loksan jaw ba hai ta ko hai di salon da lai ze not only for the facial beauty ki ba khatangi nati si sina aingonda aina thabam to ona confidence je aina ai phajai na feel to jabagi nuai jaba amazung phajai na to da di khanja da aina mi rak ta chang ga thabak to bu da ngam bagi ma lay ba matang size te yam hangjaning ba wafam ama mung lai khoi gi price se haizari ba khoi tongan ba studio adum laizari salon laizari masina mu premier oi basna he na khudong chare to bu da bu khoi gi manipur gi market se khoi na mayam na khangnar bani masidai sida khoi gi price se wangi wangde haiba na chingba khoi gi si studio 11 gi na pricing factors hai ahum layeba tier 1 haibama tier 2 haibama tier 3 haibama tier 1 sina metropolitan city like Bangalore gumba Chennai gumba khoi gi ko aduga Delhi gumba gi maman nama aduga tier 2 da khoi laise khoi gi Imphal khoi gi Lucknow si lay ba ta ado khoi tier 2 gi maman se adum affordable oi ba si kai mai na to ge kan da khoi ji facial ama to ma tan da range come from the 1200 307 1200 300 teki hauraga 3500 swai mana range lay adi manung da kwai gi client na nuai risna kai nuai kana akoi gi skin care ki production se one kit la eba akoi na somna kana hotel gumba da lai biba matam da you will have your own shampoo sachet macha da luin mag lai ko shampoo oiro aduga akoi gi sapon oiro mayam amamam gi lai toothpaste ku lai na smai tong na akoi gi all facial kits aduga skin care product mayam se akoi gi client amagi dong ta magi amamam lai mi amamam gi oina adina akoi somna kanda product se use to matam da akoi we will use completely akoi set oga somna kan mamang da packet hangani so mamang da packet ma loimak season na duine ba haidi bottle ma dagi haidu oga tawbudu na te ba ko sida tawjari sidi ko adu mathakta all products sing se original product ngakta da koi season na jaba hai ja tare ko aduna price gi di akoi jam very affordable ni akoi da piriba service siga hai tare ko product tu gi quality du ga yeng na ba de dum yai khale akoi da sam hai da akoi da makeup tawriba akoi gi brands hai this is called makeup studio ko ba makeup studio si akoi gi I think akoi Manipur lai ba salon ayam ba ke shupang season na biram kai gi no it come with the one kit comes with the 1 lakh rupees gumai chang la aduna skin ji de mai kai da sok da ba hai tare ko matang size te yam interesting oi ga da ba male koi viewers sing na su so idana hangning ba hai tare ngasai price se affordable oi re ada body spa natraga manicure pedicure gi oina khoi haipetang ko rough idea hai tare kaya dagi na kaya phawba ga lai re kan ga amount hai biraga pedicure sa ko 200 rupees dagi haujare ko aduna 200 te mare 500 rupees mu ki range lai aduga koi da we have a Swedish massage koi normal Swedish massage 1700 teki hauraga 3500 aduga pung da lai madi pung ama aduga 90 minutes 60 minutes 90 minutes haina ko adu si sima maina lai gini hai adu khoi na sum tajaba matam da studio 11 si am recently launch tawkre but अखोगी मणिपुर दा सिन बाय तारे पाइनएप्पल फेस्टिवल्स ब्यूटी पेजेंट कुंबदा अखोगी कितंग इन्वॉल्व ओइबगी पाव हाय पे ताकरे मतंग सिदा कै थंबिनी मसी यामना अखोगी कैनो हाय तारे नुवाई जब मिकुब मन हाय तारे अदुना अखोगी सैलून ना माइना अखोगी मोय सक फजबी
haitare beauty queen ahum khanjanabagi tanga hong de yam nuai ba So what are your upcoming projects and plans? Upcoming chahi manga taragi matung da sigi laibas koigi salon se soidna expand dorkani haibagi thazaba laise kari fibam da laigani. Akoina ahan bhawala technician thibagi wagi bedo adu de yengjara kanda akoigi aina head office wari sanajare head office ta akoigi oiba own institution nama lai magi maming se kai kauge da studio 11 pro academy hai studio 11 pro academy na academy ma lai where beauty si certified course in tamba yai like hair gi yai skin care yai body spa gi yai ko sigo mem tamham ma lai makeup ki masi gi si akoi gi si so aina franchise ama akoi purai romba enterprise private limited na franchise ama lokha jaraga akoi studio 11 gi mathak ta akoi hangna ba kan hona jari hauji se all the 90% loire no nini sida akoi shoi de advertisement hola ni student na chingba why de gi hena phabe se kaino de I can guarantee ma haita di kamai ta da ma gi job would be 100% placement ja fangani ha bazine ina thaja jari se kaino de in India we have 137 salon adu kwai nga ko Manipur gi mi sing je am pa me makoi kaigino hadi Manipur gi mi sing ji khutta haitare ko magic ama yawi haidi samna da city facial gumba tauba makeup tauba je khut sida magic ama yawung changi masi Manipur da khoi di inborn oina pithok piramni masi mai soi dana mai pa kan have sini aduga sida leibiri ba akoi viewers yengbiri ba mayam da joina appeal taujaning basi studio 11 pro academy da lakpiu beauty bu profession oina tawning ba kangu masida amtang ming chanbire haraga masi course ma yawbiu aduga certificate na chingba tawbiraga studio 11 all over India da koi thabak phangdana koi Manipur economy da chong mating pangje habasne Yam nungai je koi Manipur dagi koi entrepreneurs businessman ani pulap samjin mineraga mayam gi ko apa khongthang ma paikat pidori se tabadu so yam nungai je duga mapung phaba su dumak oi biu haiba wafam se thamjari TOMTV gi maikai dagi thagachari thank you so much once again. Thank you. Studio 11 sida koigi join to basi hek launch to badagi to bikibra aduga maroi na haiba studio sida mayam gi service to bibase kari phaubi bagi Studio 11 se hek launch to badagi mamang digi join to re hai tare koi se interview adagi lai resume thousand matungda adagi call la matungda koi se select to bane ai se June gi mainly akoi se June gi 10th launch to bane akoi me gi 20 da koi join to we akoi gi haidi structure ke se sir hoina akoi se already han appoint to rogal oksalaga thame aduga hoi service se dikhra khetna re si gi mainly ai skin gi da lai ne skin hair and pedicure ke da paise ado yam nuai bamna sigi dana each and every customer khudingi akoi separate package lakse adu dana kone customer satisfy pi bangam je hai tare ko yam maroi ba do moi customer na su adum nuai ba do fau do hai di each and every pot khudim mak mix tok san da badagi mi amamam gi tongan to na da hygienic su oi bani na customer me na su hygienic oi bagi su yam harawe yam nuai ise kai phaubi ge ham tin ngai de adum isa se dum normal chang pa da he ho badagi isa je tension da la amaga zu stair da ka khala ba ina haije bi da mama da yam tin ing ba de mayam sigi smile oi rak pa nu pi khang de no pa khang de lai ba sing se understanding ngi makha da lai ra kan da isa se da dum mai di tawning ba po to dum phange dum ngai ba Studio 11 sida join to dring aida bisojit si mapalam da Delhi da work to wirame anata zare so difference kai feel to we Manipur da work to baga work environment aduga client gi response kai thamin Kena pasal kalau hari Manipur di kano saya client sini kita ada di Delhi ada di mana kita pasal kali ini ayo di lain itu suka di service itu kita ayo kau sih nama kita lo mu oi kau sih kano saya lo hujung tiang sampai le yang lain yang tiang na client kita su so makan nama yang na ayo yang kano tu nak kali itu tapi so hujung tiang yang mama kang mama yang mama sudah itu ayo di ayo dah jawab ma'am haiba studio 11 sigi matang da piriba servicing aduga yam recently oina launch tawkre masigi matang da kari thambini aina aham balak ponu mi da po ai changa poda ta sing na ai bungang ngai because I find the ambience so fabulous it was beautiful step local ko tam da when I see the girls the employees like you know you don't feel though you feel very comfortable
Akoise koi parlor na taga salon amada phamaga lei habise khangdaba. You feel so lively, like. And most important thing, I know fighting observability, the background music. The background music gives me a rocking environment. Nupigi life tadi isani shabunushina bagi matam je sungai leite ba. Isagi matam kai thukna bata singa leite ba. Adubu Hariba Studio 11 Salon and Spa lakadegi Padam Chinbo itagazo ay ngasi ay lakani Laking go forward ba zay? I want that it's like a modern paradise. Wow, that's great. Ado ma'am, Hariba Studio 11 the service phangdoi na lakpiri ni. Karamba service na to ina hadi hair spa gyo ina lakpibra like overall ina I'm going to do overall. I started with my facial. I also have done makeup, and now is my third step with my hair, and I'm going to go for my body massage, and I'm going to go as far, lots many. Ado ma'am sa chahi kya subirage? You look very young and beautiful and gorgeous. Yes, you know, when people ask me age, I never answer the right answer. You know, a woman needs confidence. Confidence is kada idale ram ge dane. Sab phajaba thi badi ishona sim bani. Mane. Sim do pada phajaba yada bale ram de. Natra. Aduna isaji. Like you have to carry yourself so well. Phajaba it's a different thing that has been made by the Almighty. Adu budu is him do ga yeng ba ba. Isa the confidence derived of say. It's very essential for a woman. Ado the idea, I believe it, I trust it, and I'm doing it. Ado idea angang din na tiya ba. Sida ano ba? May anas dum hay. Nang na para to injang ito matamahal ito. So many things yung da sut ko biya. Yung da to baga chat laga to baga yam kine ba. Yung da to baga I don't get that you know I don't get that satisfaction. Chat laga to baga na kaya service se. Yam penje ba do. Ado da khwaidagi penba service ai ida so far ko ai na I mean changak pa mayam dagi di hojiki hai ba Studio 11 Salon and Spa is the best till now. Amuk unazagadawri basina hadaki Miss Pineapple contest sin ki baduda Miss Beautiful Smile tabikrabi chanchali piriba servicing sigi matang da kai kai thambine Servicing yamna phai khole nuai hadi adum pambo oye adum Styled and fashion ekoi khudingmaki ekoi khudingmakta yaudaba natte adubu matamga sana sunaba mawongda self grooming koi kamdauno tawgadage amadi tongan ba fashion gi trend amadi style si ekoina karmai tawduna grab tawgadage haibagi matangda tongan ba institute aduga salon industry singna ekoi gi servicing piduna lakli Manipur dasu asigumlaba Studio 11 Salon and Spa hariba premium studio sina matamga sana sunaba mawongda mayamgi service hinam phazaba mawongda soidana piba ngamgani haiba koina thazajai. Well, that was all for today. Mathangi chayol mathangi Saturday numit ki numidang wairam pung 8 makai taba matamda with another subject and another personality. We will be right back again. Ngasigi oinadi mayamdagi kainanabagi yathang luxury.